Arama baria bari na taito cha ichunche bia munda rungu rwa mubango jwa Mwea Settlement Scheme bationetwe ithaka biao mwanka na arwaturi iromba riao nande nekiria siasa gutiga gutonyera mutaratara jwa wejani mbwa miunda eje kenda bomba kuona kioto kiao. Rita Mwaniki na Nteto Taredia. Athuri a kiama kia Ngome na aria mari na taito cia migunda ya Mwea riu ni marenda atongoria ngurani a kuma kaunti ya Embu kwithema na gutonyerera ugai wa migunda ino. Marauga atongoria amwe mararugama na andu aria maturite kuo no atete o aria mari na taito na matire monwa migunda yao niguo mathie gutura kuo. Wetwa Nzangi uria ari MCA wa Makema no thiere muno. Nzangi no thiere muno na no avitukia where we can tolerate. Arekara kirumaga athuria mbere at will. Araugira na mundu uthie gotire ndakathie gotire akibangaga migonde iria ya eke 10 ya education ati no yage mundu. Tugithie county commissioner miaka iri tukinyagira ovorocio na county commissioner onekaga ndayo tethia korwe naguo tonwa nginya thikiriria andu a siasa ma county uria makuga. Na baria mararuta county commissioner mavitia ni undu wa kurugama na mwena umwe wa atongoria aya. Na baria ru mareganite na rwario ati aria maturite kuo miaka mingi ati magakorwo makigairwo mugunda wa guonthe. Muthenya uria tukonwa mubaka nio mundu agamberia gutarirwa miaka yake 12 nigetha kauga abana mbikarite miaka 12 abana ino mwe kanyamu mugunda ari uyu kume ndio tonwa mibaka ni thirikari nigetha nayo thirikari imenye kwiganya mwitekite yambe tuonie kiria wauo ni marenda miario iria ikoretwo kuo ya uria mugunda uyu ukagagwa itwarithwe nebenya kari gati kao na thirikari na niguo o monwe kuria kuri kwao. Riu process yo yonthe yacoka ya kungirwa wara ya tweka cio ni marema twareterwo mundu retwa court outside court mediator mundu gwetwa Mbiko. Riu ni wora venereria aratuvenereria ne kana guo atweke ati uria kwandika niguo kuvire gotire etwekete twaria goti kuthomwe migunda yetu ni wavecana ni twavecana ati igawe ringi. Mariti miario ino mari mwena wa kivaro kia Umau gicigo mbunge kia Mberi Etherero. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.